Iyo mumeze mute bantu banyu ndabasuje cyane. Ubu ngubu rero tugiye kureba video ya Nsabi na bigiye bijya mu ijuru. Imbere ko tureba video rero nemefite agatangazo gatoya. Niba ushaka kumenya indimi, ushaka kwiga Igifaransa, Icyongereza cyangwa Igiswahili, niba ushaka kwa applying ujye kwiga hanze, hari company yizewe ushobora kubigukorera yitwa MG Initiative. MG Initiative ikora nyine itanga izo service. Ushaka kubahamagara ngo bavugishe wahamagara kuri iyi nomero. Asante sana. Nimukurikira umukino. Hari wabifuza kumva babona nguwe neza bakababara, ariko ibyo byose Mana biri mu maboko yawe Mwami Mana. Mwami nakwituriki, Mwami nagushimira nte ku buzima bwanjye bwose buri mu maboko yawe Mwami Mana. Kora subscribe. Gusa nk'ibyo bivuze ngo bifashe ngo byubake iki? Naho barahingaga amaze n'urujegejege. Nujura bitiranye, nujura bagereranya nkazira myobo zawe. Kugupfupfunukagamo bwera taho nyine wazanyubakiye inzu nzima. Buriya reka nze nkwereke nje ukuntu nanabibonye nka rupfu rwanyo kuzimbura pa mama ari kuja gupfa buriya ntahari wowe wigizemo uruhare. ubu si uko wabonye beransira ndi kumudunanya. Murakaza neza mu rubanza. Komera cyane. Ikintu cya mbere cy'ingenzi mugomba kumenya, nimutsinda urubanza muratura mu ijuru. Umuntu yaza agatura ino akabaho akazaja arajya akanywa bikemera, Kandi nuzana urwenya hano nabyo urabihanirwa. Byaterwa na gereza bamujanye. Ko nabuno biturukaga ku mwanzuro w'urukiko mu rubanza. Agize wacu kwibijumba wafungwa nk'uwishe umuntu. What? Hariya niho abanyabyaha bajya, umuriro utazima. ubwo si nabyo birashoboka. Urubanza ruratangiye. Turi tayari rwose. Yewe mugiye kubana, nitwa Marayika Gabriel. Ndakuzi. Mwana uramenye utazakora ingwe ku ntuza. Uramenye. Ariko kumfataga nkaho wagira ngo nta bwenge ngira. Mutandukane hehe n'akadahwema. Pa nukuvuze. Nyine we Nukuvuze. Nje burunteye agahinda. Unteye agahinda n'ibibazo byose muraga nabyo mpaka ndimo muri ubu buzima niwe ubiteraga. gabanye imiborogo. Niwe ubiteraga sha. Waneze kuzimu. Waneze kuzimu ngo baguha amafaranga ugeze nyuma uragabura. Ceceka, mugabanye urusaku. Sabi ntuburanyaragura mu matwi ibyo turimo n'ibibazo bya famiye hasi. Ndi kukubwira ibyo gushaka kwanje nta na kimwe kikureba. Nimba umva kushaka kuba padiri, emera ucemo ubusasaridoti. Ntabwo wahita uzamuka ngo ube musenyeri. Uri igikisi. Aca bana we. Ari. Yego ariko Mana yanjye. Ceceka, nta yandi mahirwe nongera kubaha. Taruye urukuzana ibibazo byo mu muryango sakabizana hano tugiye gusobanura ibibazo by'intuza. Turaguritsa mu bakiriye n'ibiki. Nasi ko kiba kinyatatse mwana we. Uburo kugera mbigenze. Nkurikije ibyo mbona mu gitabo, mwakoze ibyaha byinshi rwose. Ninuza kuri ibyo by'inuza warumbajije. Mwakoze ibyaha bitabahesha ijuru. Buriya rega Satani nawe acishaga amakosha umuntu. Aha kubwijije ukuri. Iyo rero si ingingo yabarengera, murabihanirwa.
siya 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 ya siya. Nsabimana, wowe icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusambanyi. Uvaga mu rugo ugiye mu buraya waco ntaziwe. gusa indaya zahagana Tonde ndavina hambimenye ndabimenya ariko. Subiza ku cyaha ushinjwa vuba. ngo nuko mushinzwe kuvuga hajya muzaja muravugana ko ari imurori ubwo si nk'ibyo ubivuze ngo bifashe ngo byubake iki Ubusambanyi ushinjwa warabukoze cyangwa? Jesse ntabyo mbaga nshaka. Nababwiye ko nta yandi mahirwe ndi bubahe. Jya mu muriro wowe. babarira muyobo ni ukuri ninongera iki gihanga muzagikara. Uri igikisi acha bana we. Ese nawe urashaka kujya mu muriro? Wibeshe nahita nguha nyoko. Yego ya. Yego. Ariko mana yanjye.